time-nya dia mainan angker tadi. Coba yang dulu. Tara. Halo. Aduh, main gak boleh main. Tumben dia rajin. Bentar mak, buyuk. Mak, eta bang koharnya, kawin-kawinnya, karunya amatnya jaga sekolah, padahal mau umur lah mak. Alah dia, dodo mangsa anu ngatur. Berarti eta mak mang kohar, bisa diatur eta hirupnya nya. Tem, hari dia embung gitu begawa pas supir. Gimana mak, tukang supir mama, kumpar mampir kali-kali itu teh ya, loba selingkuhan, nah, baik itu mak. Dia aku bolon teuing. Atuh dia batur teu mumpar mampir mentak aparan modar dari jero mobil bae. Tadi umar ngomong gitu, non mah yang kawin tah, iya yang mendung, mak Bruh. kawin. Atuh lain nang kawin dia enggak bisa dia yang boga bapak deui. Embung, aing mau geus kumaha bae gaya ceuli aing geus panas aing mah. Dia anu dia bisa dipuluh. Engke gerak pacaran kali lah aja imah rangga menikuru itu. Heuy. One eternity later. Dia tem, kenaon? Kan deuleu kitu ku dia aing keur nyacaran. Rahayu ulin bae dia jeung aing. Mulin, Oh, nya. ayo Ayo, pada ayo. nyacaran dia. Oh, aratul dia, ayo tuh. Ayo yuk. Heh, Tem. Non, mak. Dia ngacaran kita anggeus dia kabur. Bolon dia. Cacaran bae kumaha lah, capek aing mah. Ayo, kabur. Tol dia. Bangsa toang. Udah, main gitu. Jos, ada naonmu diharu kurang tadi nabrak ya? Kumaha dia ketabrak. Dia udah naonan, baru nabrak aing. Ih, bolon, udang. Jadi torek, Jos. Oh, bolon dia setan naon ngalangan jalan bae. Tolong. Udah torek ngalangin aing bae. Korek. Kalangin lu. Jos, dia tadi makan aing bang ngajak ulin. Datang kadi lamun we. Oh, aing dia tadi meuli mainan dia aing mah. Mainan naon sira bawa ka dia? Oke, orang aing nyawaterannya. Heeh, sira. Oke, Kebal tunggu dia. dia ulah ka mana? Iya, lo kebal. Oh. Ah, situ ke mana? Balik. Dibalik. Balik. Ay, naon tibalik? Dibalik. Oh, balik. Jaka denge orang ngan dibalikeun nya Sebetulnya sih. non bae, jing. A few moments later. Time-nya dia mainan angker tadi. Coba yang dulu. Tara. Oh, jayo. Cobain dulu ya. Bangsa aing mah naon aja Barbie gambarna. Babi haram. Barbie. Babi. Oh, Barbie. Ya, dibalikeun orang sih mecos. Oh, saya mah. Di tadi ge ngobrol sia tadi dibalikeun bae ku we. Coba nga dulu. Coba buka dia hayu orang mah ya. Coba. Hangi masih gabikan kieu. Geus teh nyaho mati cing bae. Ih, duit dia ning jajan. Wih, orang di plak di dia dulu. Ayo main. Ya yang bareng ya. Aing kuning ya. Putih dia tah mata dia kemana gitu sana dulu. Kudu aing minta cipaksing dia mah Tah, kamari. ieu kuning kan mata. matain. Dia aing putih. Oh, dia aing duluan tah. Duluan aing. Ayo masuk ya. Ayo heula. Oh. Waduh, ente aing mah. Jadi, cos. Lah, ente dia ge. Oh, yang duluan gitu. Atuh aing.
Gua aing deka pasar. Lu tem kalah eueuh ka ulin. Goblok tas eta. Oke, aing dek nita. Woi, aing menang. Lela. Betang. Cos main, cos. Ayo iya dia. Mana maling mana? Mana? Torek dia. Oh, dia tidak anak. Dia. Dan ngajakan imah lain naon dia kakak ulin dia manu kitu segala macem. Atuh jenuh mah di imah mah. Tegan imah aing dekat pasar heula sakedeung. Aing mah. Cos, cos. Salah. Tegan imah aing dekat pasar heula sakedeung. Woi kemana? Woi aing ludak budak maling mah. Heeh. Cos. Ini ka kebon yuk. Oh dia main ke kebun. Jadi mana dia mau nanaon meureun. Oh, wong main bukan naon. Adik Bisnis dia ke kebun bae. utang bolong meureun. Halah ke kebun. Ya imah tunggu Kan cos. Ya kan saya mau buat tai di dia. Urut dia meureun di dia kamari. Boloon dia main poho. naon. Ega doang mobil lah. Main di main. Tidak, leuweung nageuna naon. Teh main modal dia. Kata jubur dia pernah sayang mah teu bisa diajak kompromian amat. Oh dia jebur aing mah aneh nga. Ayo lah balik. Woi mana? Si Boncos aing modal. Hah? Dodol? Dia nyampu. Torek dia. Woi. Kesan keluar tim main tuh. Iya. Ya, Maling meureun tem. Oh dia maling. wah, jangan. Ya tanya yuk. Rumput saya tahu nama. Capek nih. Tuh di situ dia benernya. Cuman kemana ini? Aduh, aman aing di dia mah. Coba, cos, berpencar cos. Ayo coba biarin anak ondogo tem. Astaga, lain kita hari jam ingatan aing. Aing muka ieu lain mata batin aing mah. Dia. Gimana tem? Itu udah cos, Angkut, binatong angkut. dia. Ayo telepon. Gandeng. Wah, dia kapan dia? Keluar dia. Keluar. Iya, orang anu maling nama iya. Caranya antar orang. Tem, caranya kan tem, orang tem. Woi, buka heula isa coba nyaho aing. Anak Hindun. Anak nyindun dia nya. Lain maling mang kami mah belajar syuting maling. Allah dia Allah, gandeng. naon. Ya kacamata sadia ya di paling. Woi, gubris nyurang yuk. Yuk. Lah, coba Buka bajunya. acting tadi gimana Nek acting? digubris kenapa dilaporkeun? Ayo bawa. Ya. Bawa ke tengah. Kadar tah, sukuna tah. Tah. Ayo. Aduh. Tem, bawa tem. Ayo tem.
Terusin tengah. Iya. Aduh, dari aku yang dibejakin dia kena main galak dari nyawa. Nyata. Puas aing berjasa. Sekarang masih tercengang injak juga. Aing kasih pasar mau cincin emas ada bagus nah dulu. Karena dengan aing. Ada bagus nak cincin aing. Pani kalau main di luar kieu. Rani ai main. Ih, nah jadi main pabalatak. Ayo nih. Nah, ini siapa pabalatak kirim main? Kemana isi hutan di bangsat doang setan. Ini namanya jaga mah kalau kan mabur tolong. Keun saya tak kuat panggih mah. Di jojo kuat saya tadi asupin kalian lini kuat. Wajib Ini mau pakai bangsat orang dia kemana? Aduh, main gak mulai main. Iya, goblok. Ada apa salah? Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Mak Dun official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun official. Hehehe.